akola yesa wo Kumasi ho biema aya na sesi ade nyamesom na ese enkrofo binim ade nyamesom no katakata omonim ama sesi nyamesom ani onyam kra no eye atofom gospel musician bia wo Kumasi a wono de wo ye teacheni wako school essential de wo JHS na wasanso ade aso dem nnwom tuyi aye shabo eno wokobo ha kira kobo ha bato no ankasa na ndwom de onyam fam pia bonten na enso woje ne ho di se wo ye gospel musician wo tu ne ho samra ne wo pon school awia na wo chinchi aso dem ne kwasi ada ekobo bo nyame ndwom bombra ne akase ehye edwonyankopon anuonyam na wadi 7 kwasi asem kakra eye na kola ba kwa wo kire na de wo school a wo akola ni maame ne opapa nyina afa ne se mia utie maame ne kasem a wo matiche ne aduane anopa awia ne enumra na chese ano odin enti akoye se omoba no de omo ho abotiche na chese wo madwemu fight teacher ni de ofa no yonko asebe obekiro abede obekiro solve this thing obekiro niema solve no enti omo adwemu finance na enya adwen a eya wofo ni kita na teacher ni gospel musician wo kita bia kola no wone ne nam JHS2 no edua na doa anaso obefa no efini maame okoni fia wo fa 7 ne to wa farmer sesi akola ne to ebu oguma ejana akora ba wonte ne maame nsono egu gyemo no ankasa de sani asem no na hyase nyina hyase no wo de abedum ye mayenti mra oba no JHS2 patron be ma na issue na to no oye border patron da bi o dey wono oba ne da sori anopa edware no ana ohweme ne dware mani sika mani ko school no akosua de na ache kura na ebo 2 3 wa pon abafie sa na ne oba ne tie me patron me ba na ne tie sorry eye bibia na de tie ne say ana teacher ni etimi afa kwa bia so adi akwa ne turu mama akwa na yare sa no ese teacher ne na yonko fa we ne ntem so oba ye nchen e be fa akwa ne tena motos no ne ko ni fi asam no chiremu e ba re say de tie ne say teacher ni ye fa ne Benjamin no Otrebo adu Otrade o tepa SDJHS hona teacher ni no etrade na me ba no kra no nko school ho saa ye na wo ko ho na last year no na akra na e de ko ho enti teacher ni no so akra na papa tre na de wo secondary school that time na boy no secondary school na akra na papa so trade ne mana wo ti o ma de no ebi ne sa boy no enti na mo so ma yon ko fa wo ne papa ne nsem enti ono so ne ba kokoto ne nsem e wo JHS neka say akwai se ni nwi aketoa le ba ne de ben sorry oni me ba ne din no akoye investigation be koso nti akwa na de say obi ahu no so ono da ho no ti didin de public name but obetimi afrefre DB into maka crack ebeboa but mempe na mempe se obi beka se ye ma fake story ma de ni flow but DB horba na wa yes nchen when we di kwa asem pa no waka mate yeti oto aso enti mena me ba no ho edidi nkomo takoto no me ba no so wata yale efi sa ameni mo no me ba no so wate ye de me ko hospital na ye de me ba to da kura akwa itwa no complain mama me sisi awa kura kitwa de wo sisi de na ye wo de ba ni ntime nka se me ni akwa wo na toilet kana no was sumri kri na mianga sa me sana me ba ne ni tu nyina jojoto ayele so ba ne hu mene ne ko te dinti na uma toilet de wan sana waso become sa wo ko akola ni ntimi nka hwe ntire me nti da ko pe mene ne tetu didi nkoma na obeka kire me say mama se be na fa me to in fact man fan easy teni teacher ni na fe ne Benjamin wo chiri bodu na odina na nim kire na de onye creative arts teacher whatever SDA no ofa akola ne to me ben kai makoma bo mi kinkinti eneni na nyina me ba asem no so na makoma na me ho wo so ena me frɛ wo papa mo papa ba ye busa akora no wasa kyerɛ asem ni sɛ no korɛ teacher ni na fa ne to 7 times
Hey, I don't know one country. What's a mama? What's a mekan? Obokume. Ewu no ani pa bi woti. Mekan school mo kura mani. Na before na akora me ba bebo ya mane no. Na akora ne nko no hobiem. Wo ku school ti ni bono. Wo se mama ya work kola na. Me twa bi obi ni se date ni bo me sa me nim dia me dia ye no. That time no make say akora na ya na den say won ko ni nche biem. Ni na ye ni. Ti akora ne bo mama ne a be frɛ ne papa. Ne papa ba ye wa san chire ma chire ye. Ade tse ye. Pictures are my. Ma hu say akora bi ti afuse sofo a ade da ne kom say bibi ono ne oba no ana. Pa cho mi TV hu because omen kola bebre na nam enya me ba ne nko a o. Tem bia nkora titi ne moto so. Nkora bebre na won nchan. Let's say the boy girlfriends does pa. Enko tem bia wo bisa wo bia wo tepekuro mo mbeka akere de bia nkora tete ne moto so nanse na wontwi moto biem tem bia nkola won nchen tie de ne ko hospital na doctor confirm say no kore ama ne to na bie eni ti na ko le kana o so ba ni jira say le pacho na wo JSS1 last year eto ane shashe last year na case ni see o mo shashe JSS so me pacho wan JSS1 na akola no last year no case ni see July. Okay. And akola no boy amani. O de to aso. Ntina ne to kwa bi na ye de o de to aso. Mesi abeche be bi chansem bi. Ntina akola doctor mayeti ase say ne to kwan na bi. Tina toilet kana wanka na wana na ho say. On my report. And the back police station. And the report case ne Monday near teacher me no. Bese awofo no ye ni nkoye ma ho pa. Ye ni nkoye ma ho ye pa because ohwe na wo ba na di agro bia na se oni nipa ne ye fa no be fa no kokofia mesre wa ma wani nda ho wate na nkola ne sebe wo mo ne ye da achima da achi ye da fom a wo mo so ebe pejaye awofo no ye srem ye fa we nya asua de kakra she na obi nso enya bi nhwe makra